Ideš. Okay, so hello. Počkaj. No, ideš. Okay, so hello everyone. My name is Dominik Ferencik, and this is CrossFit Open 24.3 workout. This is the scale version, which consists. Počkaj. Ešte raz to dáme, hej? Ja by som tu mal štart asi stlačiť. Nie? Ale nahráva sa to už. Hej? No, to sa nahráva. So, this is 24.3 CrossFit Open workout, which consists of thrusters and pull-ups. This is the scale version, so I'll start with 40 kilos, not 40 kilos, with 30 kilos on the thrusters with 10 reps, and then I'll proceed here to the pull-up bar where I perform 10 jumping just 2 bars, just 2 bar pull-ups. These 2 exercises I will do in 5 rounds. Then I will have 1 minute rest, and I will proceed to this heavier weight. This is 40 kilos, and I will perform 7 thrusters. It consists of a 10 kilo weight and a 2.5. Plus the bar has about 20 kilos. Hop. No uzáver. Dobre, to dáme. Okay, no, then, once again, I will perform pull-ups, but this time I will perform the chin over bar pull-ups without the help of the box. And I will have, and the time cap is about 50 minutes. Okay. Okay. Okay, no. I'll start from Dobre. Ja už mám potom štart. Áno, ty dáš štart, odpočíta sa to, keď už to začne. Musí začať pod vlastne hradbe. Tak, pripraviť sa. Pozor. Štart. Ideš. Päť. 6. 7. 8. 9. 10. Tak, dávaj, makaj. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tak, druhé kolo. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dobre. 10 opakovaní máš robiť? 10. Dobre, tak poď. Druhé kolo. Tak, poď. 4. Už len 5 opakovaní.
8, 9, 10. No, komisia vyhodnotí, ale to máš na salame. Tak poď, ľahká váha. Raz. 2. 3. 4. Dopni to. 5. Tak. 6. 8. 9. Posledný. 10. Dobre. Monika, predcvičte si to na sucho, ako ti Ciky pomôže. A za tebou je jeden. Aj Monika? Nie, tam je za tebou ten chytač. Hlavne tú loptu daj do prdele. Tak, Dominik, vydrž, poď. Tak, poď, ľahká váha. Štvrté kolo. Koľko? Štvrté, nie? Tretie. Však 3 si spravil už kola, toto ide štvrté, dávaj. Koľko tu chceš byť? Do zajtra? Raz. A dopni hore ruky. 2. 3. 4. 5. Poď. 6, 7, 8. Už len 2. To si mohol vydržať. No. Dobre, dole. No, kľudne, poď. Tak. A makaj. 4. Tak, podrepni viacej a švihni to. Hop. Koľko máš? 5. Už len 5. Akých 5? Koľkokrát si tam vyskočil? Čo už 5-krát. No, dávaj. Hop. Vydrž. No, to by ti nerátali. Asi. Enter. No, záver. No, ten bol dobrý. Dominik, takto sa tu mrskáš. No, posledné kolo na tej váhe. A to vydrž, poď.
5, 6. Keď nebudeš vládať, oddychni, stojí. Oddychni, stojí. Mal si to držať. No. Ťažšie sa zdvíha. Tak, poď. A tak je tu málo svetla, tak to tam nebude vidieť. Akože či je brada, či není, vieš? No. Máš? Tak. 9:19. No. Dobre, minúta oddych. No však od toho, ak si to spravil, nie? Čo? 19 si to spravil. A je 9:36. Hej? No, tak do 10 niečo oddych. 10:19. Čiže koľko ukazovateľ? No 9:47. Aha. Dobre. Minútu a oddycha. Vyšok, už ideme na to. No. Čiže teraz máš 19 sekúnd oddych. Už len. Už len 19 sekúnd? No. OK. Zavri ústa. Ideš. OK, 7. Peťka, už len 2. Si mal vydržať, Dominik. Áno, spolu. Dávaj, zavri si to. Ježiš, živé. Raz. 2. No ideš na tú hrazdu. Už tam nemajú tú bedňu? No, tak. 11:19. Poď. Oddychni, aby si to dal. Hen tú malú bedničku daj ešte do prdelej. Alebo na bok. Koľko ich je? 7? Ja aj dohromady 7. To už len 4.
To je dobré. Aj tak. Všetky novrepy, keby. Ale tak to nevadí. Som môžeš na nej vysrať. Dôležité ideš. 2 minúty, Dominik, posledné. Poď, záver. Poď, vydrž. To je nič. Poď, makaj, aspoň toto. A vydrž. Tak. 13:43. Poď, minúta 10. Minúta 10. Monika. Aká minúta 10? Koľko to máš? Ideš. 40 sekúnd. Výborne. Poď, Dominik. Poď. 10 sekúnd. Dávaj sa tam. A výborne. Dominik Ferenčík. Winner. Šampión. Už to mám zastaviť? Môžeš. Ďakujem. Výborne. Kurva, 3 kola, mal som to hotové. Však, a čo? Dobre, nie? Však hotové.